Kiama kia UDA ni bachumirĩtie ndene ituo mwanya mwanya kaunti-inĩ ya Meru kenda kũringa kura cia atongoria ba kiama gĩkĩ ituo na bimwe antu babaingi bakiumĩra na bingi bakioneka batinge imono hakiaria kagita karia kũringaga kura yawe. Seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi augĩte nkuruki ya antu ngiri 35 baciandikithĩtie Meru akiuga ni kanya gatirang'anaga barengi kinya kiama ngiri 100 na nkuruki atongoria bangi barabara itene mwanya mwanya rungu rwa kiama gĩkĩ kinyabo ni bonanĩtie kũgwata mbaru kiama gĩkĩ mwanka muthia mutugikare na gũtwambĩrĩria Nigeria. Muthenya Juanarua kĩrĩkithwano gĩa atongoria ba kiama kia UDA ba matura kĩrĩmĩriga ya South Central na North Imenti nĩgĩtire bwega gũtĩna gacha kana thĩna ĩrĩkũ no ũrĩa akĩtwo bimwe mwĩngĩ bagũchumĩragio momwe na kũngĩ bethera bagĩchumĩria na wingi na kinya kĩringa kura ya seneta wa Meru Kathuri Murungi na ugĩte ithurano bimbu mikethera chire cha umana weru kira kiandikatia indro mbere na thai watagatha thai zida stane kaithatu kundandika kura ni mutombere na utieto aja mutego inkona ebui mbejere aja kuringa kura na isietete bwega gukast vote yekwa nyagaka gucokeria antu ba Muguru Coffee Factory nkatho mono ni tubakumira bare antu babaingi mono beja kuringa kura cia UDA ituone bietu bionde biena thiri kuma rukiri mwanka thai na kira ngwenda gwakikishira antu bonde ba UDA ba Meru na ba Kenya kithurano giki ki very free and fair. Seneta Murungi nongerete kuwa wakinya gitara kuthura atongoria ba kaunti wena tegete gite kia mukairigito wa kiama gĩkĩ na kinya na reguru na ugito no ategete kenda gakaria Mumeru kunde na kiugo utumiri bwa mutambo jwa kinande kũringithia kura iji nĩguo ũtũma gũkathara mathakĩre ũringi kura na kinya gũtara akiugenda mono kinya kiama ya MBC mwankene jwa ngiri 47 batumira mutambo ta jojo tumikaga na rua so nkuwirwo muno nonto bwa this new system na inkuromba muno gathero IMBC yomba ku adopt method jeji dikenda tukaringa kinya kura 2027 kwethera twiringa kura cia haki na uwazi nonto kinyokethera wi uri utiumba gutampa na system wi no utiumba gwita kuringira muntu ungi kura kana guo gutara kura wataingi nkaringirwo kura ririga kinya kaunti ne gurwara nikenda mpumba kuongoza kiama gĩkĩ kia UDA ndi chairman wa UDA Meru County na toma tukaibanga kinya national elections tukubange no tukaromba kinya ite national lazima tukalie Meru aja county na kinya Meru ithirwe na usemi bubingi national level mudiene kere atongoria mwanya bareo barabathuri na kura bageringa kura ciao bonania wirubo wa kugwata mbaru kiama gĩkĩ bakiuga niko komoka gũkĩria Meru na mirandi ya witi na mbere iria bakugeka mathirikari neu tigeria another around 17 months mbere turinge nyakura so teaje kwamberia guchenja kaire tuga tuchenjie na nyaku kiama kira twaringire kura bando gĩtathiria ngũgĩre kĩaero gita support kiama kĩgĩetu mwanka 2027 na 2027 irio tugacoka kairi ki wananchi betu babare aya uju go seek fresh mandate na ndina imani thirikari yetu ikanderiva nontoni inkuona number of milestones ira thirikari umbite kunderiva jana support yetu kiri UDA kenda tukaria mwana wetu kithure kindiki na into bingi bia tukwewa kuma ki thirikari into bira tweterete uti muntu ungi ugomba twa thirikari tu support thirikari no tubatu turantu babo metuje thirikari ni yakarana into Lisia marimba nira umire nekaretwa ni president wengu akareta utungi umbo twa lisi no tunto bibionde bia thirikari antu ya kiama gieto kia UDA kiama gitikwite kiama kingugine batu tekatu kulinga campaign batu imaendeleo tukuthithia na nkera Kathuri Murungi bwega kabisa na antu bambere bakugwatithania Meru thaitu na gavana thaitu na MCAs twina ajumbe bonde bariuga ni UDA ni two-term president wetu William Samoei Ruto kumbere ya Meru bakenda kwairwa twirwa tutige nande kiama kira batu tugwatirite turi ya Meru kana kira kigwatiri mu Meru wa kuma Rutero Mount Kenya East to support his excellency the president na deputy wawe kenda tumba
kwita kuraja na tumba gwita mbere tugakaga nyomba turi Ameru tutharia nkiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutungi Kare.